Nɔvi lɔlɔtɔwo, Mawu ƒe dukɔ, amegbetɔ ƒomea katã, ne nye Mawu tɔ ko la, edze bena naɖo ŋu ɖe ŋu blibo, eye nagblẽ wo mɔ katã ɖe yeƒe kpɔkplɔ te, ale bena eya ɖeka koe wɔnɛ wòdena go, eye wòawɔe wòade go na wò nɔvinye, awɔe ade go na wò kokokoko, elabena medona ŋgbe dana edzi o. Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me, amegbetɔ ƒomewo katã ke sia egbe ya, míawo katã megado gbe na le egbe ƒe kekea me, ye mexɔe se bena kɔsiɖa ya ƒe gɔmedzedze ƒe keke gbãtɔ ya la, o anye ɖagbe na mi, anye ŋutifafa na mi, anye tsɔtsɔkeƒe eyi kple eƒe gaƒoƒo na mi, anye dziɖuɖu kpɔkpɔ ɖe eketɔwo ɖe futɔwo dzi, ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔwo dzi, abe aleke ya aƒetɔ Yesu Kristo tɔ gblɔ le Satana bena te ɖa le gbɔnye Abosam, te ɖa le gbɔnye Abosam kple eƒe hadɔlawo la te ɖa le gbɔwò, nenye be enye Kristo tɔ le yeƒe amenuveve si ke nye awu ke wòdo na mi, ye mi trɔ zi etɔ kom la, ke ne nye tɔ nenema la, ke nya be menye wòe gale aʋa ɖe wɔ ge o, menye wòe ɖo ŋusẽ le akpa kɔkudo ame ɖe o, alo ku gbɔgbɔva ɖeke o, elabena Mawu ke tɔ nye kplo mi nye, aƒetɔ tɔ ke nye kplo mi nye la, eya ŋutɔ tɔe nye aʋa la, eya ta ye nya la gblɔ bena aʋa la menye míaƒe nyagbɔnya o, aƒetɔ ŋutɔ ke nye Mawu ŋusẽ katã tɔa, ye le aʋa wɔm na nye kpliwo, esia yi eza kple keli, eye wòtsɔ adziɖuɖu na mi tɔxɛ, eye midoa eƒe ŋkɔ ɖe dzi, elabe eya ɖeka koe wòasubɔ, eya ko wòade ta agu na, eya ɖeka koe wòasubɔ ɖa, elabe woŋu le ɖi bena eklo sia klo la de ɖe eya ma, eye aɖe sia ɖe hã la ʋu eme be eya koe nye Mawu. Nyateƒe nyawo nye nenye be wɔ klo nɔ ko la, nya be egbewo lɔwo ala dze na eya ma kodo, aƒetɔ Yesu Kristo ye ala dze kloa na, mebe aƒetɔ Yesu Kristo ye ala ʋu eme na, elabe ye wɔ aɖe ɖe nume na wo, eya ko natsɔ wɔ aɖe akafu, ke ame siwo gbe la woawo nye tsɔtsɔviwo, eye Biblia gblɔ be woawo koe, vɔ amegbetɔ ke matsrɔ̃ la, si ke ta Yesu va anyigba ya dzi ɖo heva ɖe nye kple wo be míado go le Satana ƒe mɔtetrewwo me, míado go le nu vɔ̃ me la, aƒetɔ Yesu wɔ esia bena ne xɔe dzi se ko la, ala kpɔ ɖeɖe blibo, eye atrɔ zi ame dzɔdzɔe, eye atrɔ zi ame vovo, eye ala kpɔ vovo va kpe ɖo, eye nɔvinye ele gbe ya sema, nu si Mawu le wɔwɔ na nye kple wo za kple keli ye ma, eya ta ɖo ŋu ɖe ŋu le wo mɔ katã dzi, ne aƒetɔ meŋu na nyɔnu o, Mawu ke nye dziƒoʋĩtɔ ya ɖe ƒe nu ɖe na nyɔnu o, ne naxɔ eƒe amenuvevia, ale bena to ya ma amenuvevia xɔxɔ me la, beno ne wɔ nye kplo míatrɔ zi ame dzɔdzɔe, eye míakplo la gbɔgbɔ ɖeka ke nye Yesu tɔ ma, nate ma kplɔ mi, ale bena míate ŋu subɔe le nyateƒe kple gbɔgbɔ me, eya ta nɔvinye, nu si ke ye aƒetɔ di tso nye kple gbɔ ye nye sia bena azɔ la, esia ye nye gbedasi si míese tso egbɔ, eye míele gbeƒã ɖe mi na mi be Mawue nye kekeli, eye viviti aɖeke mele eme kura o. Azɔ la, esiae nye gbedasi
si mie se tso gbɔ alo xɔ tso eya ma gbɔ si ke nye bena Mawu ŋutɔ ye nye kekeli la eye viviti aɖeke mele eme o. Alléluia. Elle sema Mawu nye kekeli eye viviti aɖeke mele eme kura o. Eya ta nenye be ne xɔ Mawu ya dzi se eye tso wagbe ne na nya be tozi kekeli vi eye viviti ɖeke magatɔ nɔ me o. Eya ta woayɔ be ame ke nye ame dzɔdzɔe nuteƒe wɔla, ame si ke nɔ agbe ɖe Mawu ƒe nublanuiwo nu eye wòkpɔ axɔxɔ kple ɖeɖe kple yayra kple vovo kple ŋutifafa kple kesinɔnu siwo katã ŋu Aƒetɔ do ŋugbe ɖo na wò hafi wòtsɔ wò de dadawo ƒe dɔ me eye woxe dzi ɖe agbenyigba ya dzi la. O enye bena Biblia gblɔ na mi bena enunana nyiwo kple enunana siwo katã le blibo dede me la dziƒo ƒe afofo la ke nye kekeliwo ƒe kɔkɔtɔ la gbɔ wòtso na mi. Eya ta ne xɔe se ko la nanya bena enu siwo de blibo ke wo ŋuti kɔ eye eliɖɔɖɔ aɖeke mele ŋu o la Mawu gbɔ wòtso na mi amegbetɔwo katã ale bena enu do tso anyigba me la na aɖevi na wo elabe dziƒotɔ aɖiɖi va anyigba dzi ke ɖiɖi va anyigba dzia eyi ɖe anyigba me eye wòtrɔ mia yeye yenye Mawu fiaɖuƒe la abe leke Yesu Kristo de gɔme le nuka Marko ƒe agbalẽ etame ene kpukui blavɔ adea me ne be dziƒo fiaɖuƒea nye bena woatsɔ enuku do ɖe anyigba me eye wòde gɔme le kpukui kpɔtɔewo me be eyae nye be o emegbe la amiɔ atse eye wòavu dranyi eye xevi vovowo ava dzo ɖe ete. O nɔvinye azɔ esia nye gbedasi si miese tso egbɔ eye miele gbeƒã ɖem mi na mi be Mawue nye kekeli eye viviti aɖeke mele eme kura o. Nanya be Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔa etagbã kpukui amatɔe le nyama gblɔ na nye klo nenye be nye Kristo tɔ la ke nanya be viviti ɖeke maganɔ me o eye tɔe nenye Mawu tɔ la viviti ɖeke maganɔ me o nenye Kristo tɔ la enuvɔ ɖeke maganɔ me o elabe eva ku ɖe nuvɔ ya ta ye wò nuvɔa ehoe kple ke ɖa le mia klo me eye azɔ la kpɔ ɖoko ame dzɔdzɔe nenye be axɔe dzi se tutututu eye subɔnɛ le gbɔgbɔ me kple nyateƒe tutu la ke nanya bena ame dzɔdzɔe nye enuvɔ megale me o eye nuvɔ magaɖu dzi kpɔ gbe ɖe o elabena etrɔ zi ame yeye ke magatrɔ zi ame xoxo gbe ɖe o elabe enuvɔ si ka ɖa kple vawo wɔ la yewo va ɖe ɖa le mia ŋu eye mitrɔ zi Mawuviwo azɔ ne xɔe se nenema la ke ewoe trɔ zi kekelivi eye viviti ɖeke maganɔ me o. Mawu ne yra wo ɖe nya siawo ta eye natsɔe de dɔ me nakpɔ la be ɖe Mawu ƒe gbɔgbɔ makpe ɖe ŋutiwo bena kekeli nyenye vavatɔ asɔ asiwo me hã eye magazɔ viviti me akpɔ gbe ɖe o magawɔ didri o magazɔ ame gɔme o magagblɔ exɔviwo ƒe nya o maganɔ enuka ehadodo vɔwo me o ke boŋ adogo ɖe wo me elabe kekeli ye Mawu gblɔ be mie nye na xixia kle nakle na gbakle ke lo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme eye to sia dzi la yayra nye tɔ ɖa lo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme Mawu ne yra wo kaka be se nya siawo eye tsɔ de dɔ me hã hekpɔ eƒe dɔwɔna le ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme amen. Nyanyui la ƒe gaƒoƒo me mi gaɖo ya nyanyui la ƒe gaƒoƒo ye nye sia gaƒo na mia dometɔ le sia ɖe le miaƒe nɔƒewo katã eya ta ye mi le akpe dam na
mauga kenye nguse katato kenye mavo kenye mau kenye miafe agbe ye de kakwe jebe miacho bubu kple kafuna le nukunuto sio wona milata le yefe amenuveve kple domenyodowowo sio wona milata eye egbelaga kpoto gale edemfiami be amegbeto kata onava xoxolagbo bena yefelu wo kata kenye amesio wole fe nolomenula o kata neva akpo agbele yeme elabe eya de kamko ya gbele eya de kamko e musia kata le de kemeka la fire kewu eya ta novilo loto me gere miagbo ple enyanyisia wanye molu popo nyere na mi ohabe miase enyanyisia ogome elabe gome se siaye tampena na mewu otochua enyateho moa otojiasi afeto Yesu Kristo ke ya enye mau de kama ke ye bubu de kama gale pere mtio ke nye muse kata toma ke ye muse tobu bwale kebali denukura o eya ye wonanu amadeke metotrone o eya e glonanya fenya okata okpona mevava ela be nu tefola ple jojo ye to onye novinye egbela mau gale lufona nyekle o o twe to jinya baba twe na o ala tem sea yabe na se ela be blova le bossum le hikabe amegerola o le mo gbajaji heyade chochirome vo mau fa titi nyebe na dosi ko ba wode nyeklo tala ebe mi okata mi ava agbe popo lagbo mi akpo agbe kenye mavo ato ha riata agbe feta yan gbogbo na mi bana mau fialu fe nyanyula fe gome sese mau fialu fe nyanyula fe gome sese mau fialu fe nyanyula fe gome sese yeye lukao yeye mau fe enunanai mau fialu fe nyanyula fe gome sese yeye mau fe nunanai mau fe nunana onye ne na tem se mau fialu fia fe nyanyula gomela ye gomebe a se gomebe na enunana onye cho mau gbo na miamegbeto kata bia nyobe de ahonana sia ekwea ela bene tem kwela jeside no amangu ne te kwela toto gale bana me fa gbeme ne te kwela na nyabe tozi amevovo ne te kwela na nyabe tozi amesike kwagbe amesike kpo dede nono ple ameta kpokpo blibo vakpe ye to kwela ne nyabe agbe mavo swasio ne to kwela na nyabe maofiarufia elemovo hoho hallelujah eye tenemi relule efese to fa gbale tafe pukui amenyile enyale glonami egbeya mi aba yigere ade no gome ela dodasi mami ho ne amegbeto fu mi kata mi ewone alekebena amesia me to senyanya gome be de popola sumi o kata si hallelujah efese to fe agbale tave buku ya menyi hele gbe na bi bena ela bena ameluveve ocho demi to khoseme esiala
metso mia ŋutɔ mia me o. Mawu ƒe nunana ye. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Noviloloto. Milenya sema. Nunana signe. Maupa nunana la. Yesu na mesi. Enya gomenyebe. Nunana signe maunto to. Signe amenuveve. Simie ho. To hose. Mela. Eya koe na anabe mi atenwu akpo mau fialufie la magagwe na seke nunana sinye mau toto sinye amenuveve si ochoba na mila si amesiame do la hoto hoseme la eya koe anabe nyeklo sia mi atenwu akpo mau fialufie la. Amen. Praise the Lord. Le don qui est de Dieu lui-même, que nous appelons la grâce, et laquelle nous recevons par le moyen de la foi, est la seule voie qui nous permet de voir le royaume de Dieu. Et nous n'avons signé maou toto. Signé amelou veve nous n'avons siala. Si mieux ko, alors si o jebena ko, to ko semela, e ya koe a nabe, miaklo miatoma ko, maou fialufela. Amen. It is only by God's gifts, which is grace that we receive through faith, could give or help us to find the kingdom of God. It is only by grace, by God's gift, which is the grace that we receive through faith, could help us to find the kingdom of God. Hallelujah. Nunana signé maung toto, signé amenuveve, si keye nyekpo miye jimi kwosela, eya koe anabe, mi atenwu akpo, mau fiadufela. Novinye, mau ne ila obe esenya ya ofo kome cheche. Eye ma dibe na ga a follow me eye ekpoti ola iji na se gome tutube mau fiaru fe nyanye la fe gome se sikenye mau fo nanara atema se gome nyi ne na torrenti na kpo kokole kile malu ire kamu ko yaira le namilo Yesu no ira okede le siota no vio Yesu yo o ira maululu we ekbenega se to True Forgiveness Mission Australia only no klugede. Amen.